سلام و درود بلوچ لفظاں کی چاگرد سرجم باز کا منی پور میں سلام سر ببیت بلوچی زبان نمیران گوشندہ شاعر زیمرزانت استاد نورخان بیزنجوئے بیست و دومی سال روچ درگتا چا بلوچ لفظاں کی چاگرد نیمگا یرکتگیں واٹسپی مراگشا من کل سنگتانی منتا گران ایوڑے مراگشا اڑتیاں استاد نورخان بیزنجو 5 اگست ویران تک 2020 سے مرچی استاد نورخان بیست و دومی سال روچند بیزاں استاد نورخانہ 22 سال سرجم تک کے اچما جسمانی صورتہ جدا ہیں بلے روحانی صورتہ اچما جدا نہیں استاد شرکن آواز ہنگت دلاں طاہر دان تو انچو سمابیت کے استاد نمیران ہیں استاد نورخان بیزنجو 11 دسمبر 1969 پسنیا ماں واجہ غلام سرور گسا ودی بیتک استاد نورخان وتی بنداتی وانگ گورنمنٹ پرائمری سکول پسنیا دربرتک اوگیش وانگو علم دربرگا کیے چاشتک اور ڈگری کالج طور بتا ایف اے و بی اے دربرتک و پدا گیش وانگو علم دربرگا دیم پا شالا شتک بلوچستان یونیورسٹی شالا ایم اے پاس کتب استاد نورخانہ چدر کسانیہ نو دربری وحدہ گوشندہی شعر و شاعری حب و آہگ تک استاد نورخان بیزنجوے میوزک بنداتی استاد اعجاز علی بلوچ بتک استاد نورخانہ اردو و بلوچی شاعری ہم کتک ہمیں اڑا استاد نورخانہ 5 اگست 2020 سیا ای کوڑے دنیا الدا تو وتی بنکی جا شد گو رب پاکا دعائیں استاد گناہاں ببخشت تو ارواح آسودگ بکند آمین